Lodwa ingasinda kanina igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami igazi likaJesu lodwa nanteloku hlanzwa kwami igazi likaJesu lodwa nokuthethelelwa kwami igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami igazi likaJesu lodwa naso sihlawulo sami igazi likaJesu lodwa akusikho kwenza kwami igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami igazi likaJesu lodwa nakho ukuthula kwami igazi likaJesu lodwa nakho ukulunga kwami igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami igazi likaJesu lodwa ngingahlanzwa kanina igazi likaJesu lodwa ngingasinda kanina igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami igazi likaJesu lodwa. So ubani uLuka chapter 2 verse 7. Ngibheke kuphi kanti? Oh, ngibheke endaweni wrong. 9:22 sengibheke 76. AmaHebheru 9:22. Ma? Ngizokuzwakala kufuthumile bonda phela. Njikho phela ngabafaka unabe. Ngokukhala kanjalo iprogram. Sazi-ke. Sengilahlekelwa amaHebheru manje angisawazi ukuthi akuphi imhlolo yami. Sengize ngifike kubo Petru. Phambi kwaPetru. 9:22 amaHebheru 9:22. Over 22. The other side. 9:22. Now, yebo cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho ngaphandle kokuchitha igazi
akukho ukuthethelelwa. Amen. Izwi lisho njalo, siyazi lokho ukuthi kusho ukuthini, because yonke into eyisono ifuna kube nani, ma kube nento ekonayo eyisono, kuba nenhlawulo efanele ikhokhwe ukulungisa lokho okonakele. Isono sona sikhokhelwa ngegazi. Alright. Nasesintwini indlela okwenzeka ngayo kusaphuma kulokho kwamandulo kokuthi okuyisono khona kuhlawulelwa ngani? Ngegazi. So babenzani? Babesebenzisa igazi lezimvu nezimbuzi, inkomo nani angithi, for kucela intuthelo kuNkulunkulu okwakulasta mhlawumbe unyaka kwezinye izimo okunye kanjalo. So kunama category ahlukehlukene awezono, ezesizwe izono, noma ezomndeni izono, noma izono zomuntu ngamunye, ama-level ahlukehlukene. Esikhathini esiningi futhi abantu baye banake kuphela izinto ezisono somuntu as individual, kanti khona nezono zomndeni eziyaye ziwushaye umndeni wona qobo lwawo. Kube nezono zesizwe like isibongo, kube nezono zesizwe like isizwe samaZulu or izibongo ze-tribe, njenge-tribe yamaZizi kanjalo. So wonke ama-level awezono adinga ngathini inhlawulo yawo. uNkulunkulu uyakuthethelela wena as a person individually, kodwa uthola ukuthi izono zabantu bakini zona ziyaku-affecta. Angithi yabona nto le? Yingakho sikhuleke sixolisele amaZulu ngoba siqonda lokho ukuthi izono zesizwe samaZulu ziyasichaphazela sonke esamaZulu. Inkinga-ke la ukuthi-ke sekwaba iy'nkolo ezahlukehlukene. Okubuhlungu-ke kube ukuthi-ke abafundisi bamaZulu abanendaba namaZulu balalela i-political organization ephethe mayithi isizwe i-South Africa, balalela lokho. Isizwe akusiyi-South Africa. Isizwe bekuyi-South Africa, ngabe izinto ezenzeke kubo bonke abantu e-South Africa ziyafana. Manje ubona abelungu bayaphumelela kwi-country ehluphekayo, kuphumelela abelungu kuphela, abantu abamnyama bayahlupheka. Ubona amaNdiya ayaphumelela, abantu abamnyama abaphumeleli, kodwa sikwi-country eyi-one. Mangabe besiyisizwe sodwa, whether si-white, black and Indian and coloured, ngabe okwenzeka kubelungu kwenzeka nakubantu abamnyama. Sakwenzeki. Kusho ukuthi i-judgment yabelungu ihambisana nokuthi baqhamuka kumaphi ama-country. So kuze kube manje i-Europe uNkulunkulu akakaze ayijudge for izono zayo ezenzile. Lweza usuku lwabo uRevelation 18. So abachaphazeleki ngalutho olutheni noma ngabase-Australia, South America, because babalwa ezizweni zabo. Noma bangahlala eSouth Africa bazibiza ngama-South African, kuNkulunkulu make babiza ngokuthi bawuJafet, bayohlala bewuJafet, whether base-Asia, e-America, e-Africa, bawuJafet. uNkulunkulu enjani shaya uJafet, umshaya whether use-Europe noma use-Australia noma ukephi. Yingakho abelungu bephumelela whether bekuphi noma ikuphi. Izimo zalawo ma-country zingaba-affect ngoba kusuke ziba-affecta kancane, but kusuke kungasama-judgment abo. Eyabo ibekiwe, iqukethwe, iyeza inzima ebuhlungu, ile uJohane ubani umphostoli akhuluma ngayo kwisambulo 18, ukuwa kweBhabhilona kumayelana nani nemibuso yabelungu, because iBhabhilona ngey'nsuku zokugcina lelo iBhayibheli elikhuluma ngalo. Lelo Bhabhilona yizizwe lezi zabelungu ngokuhlanganyela, the European Union. Ibona uRevelation 18 ayekhuluma ngawo. AmaZulu whether
i-America whether ayafuna ukuzibuza ngamaZulu noma ayacasha noma ayawalela amaZulu akubo noma awanendaba noma ngabe akuphi, as long as uwumZulu uNkulunkulu ashaya ngakho amaZulu kuzokuchaphazela noma ngabe use-Australia. Alright, so yilento yaqashelwa ubani Mordecai ngesikhathi sika Esther ukuthi noma Esther ungashada ushade nenkosi yamakhosi ke yasePersia, kodwa mangabe kubulawa amaJuda nawe uzobulawa. Ngakho fanele phela bakuqedwe wonke amaJuda. So nawe qobo lwakho noma ngabe uyawathanda amaJuda kini noma uwathandi, kodwa mangabe i-issue ithi akubulawe onke amaJuda nawe uzofa. Ilento yenzeke kuphi eRwanda ukuthi amatutsi lawo kade ethanda amaHutu ezonda amatutsi akubo ukuthi kade abangani namaHutu, kwathi mase kubhalwa ama-list ukuthi obani abahamatutsi akuzange kubhekwe konke lokho ukuthi ubani ushade nobani nani nani, kwabhekwa lokho cha. Yafika inkemba yakabha mama ngane baba wetutsi 800,000. Kwakuthathwa isikhathi ukuthi kuhlelwe leyo nto leyo, ukuthi kuthathwa ama-address kwazeke ukuthi nali itutsi lona yiHutu. So babulala babazi kahle ukuthi ubani oyini oyitutsi ubani oyiHutu. La eSoweto njengoba abo-Ivan Khoza belwela amashangana kubo bayazana. So mabefaka ama-drugs bafakela ama-black South Africans bayazi kudala babesifundile thina siyiwula silokhu sithi ama-South African sonke, kanti ebusuku banjani banama-meeting ukuthi bona bayama-ZANU-PF bayazana. So masebenza i-project yabo yoku-take over i-South Africa banikezana bona ama-project bodwa ngokuthi bayaziqonda ukuthi bona bayini abantu baseMozambique bayazana bayavikelana bayalwelana nakho konke. Injalo-ke i-judgment kaNkulunkulu iyamazi umZulu. Mangabe uNkulunkulu eyishwe i-judgment for umZulu noma ngabe ucashile noma angabe akazazi yena ukuthi umZulu mhlawumbe wakhuliswa kwabani khabo mawakhe ngesinye isibongo, uNkulunkulu yena uyamazi ukuthi umZulu. So izomshaya i-judgment ekhishelwe amaZulu. So izono ezinjalo uJesu nazo wazifela lezo zezizwe, kodwa phela isizwe masingakashwelezi kuNkulunkulu leso sono siyaqhubeka noma ngabe uJesu kanjani wasifela. uJesu uzifele lezi zono, elakhe igazi eli-ultimate elichithekele zonke lezi zono, kodwa fanele uzivume ukuze i-transaction yokufelwa uJesu yanjani yenzeke. Izizwe mazingakavumi izono zazo, ngoba most ezono zikaKhushi zishaya wona amaZulu nawo wonke amanguni nabantu all throughout Africa, ngenxa yokuthi u-Isaya wakhuluma ama-judgment. Lama-judgment akhuluma u-Isaya kwincwadi ka-Isaya yilawa esiwaphilayo namhlanje, akhulunywa 2800 years ago, okusho ukuthi asikaze kuze kube manje sicele uxolo njengoKhushi Zulu phambi kaNkulunkulu ngalezo zono lezo ezibalulwa lapho. Kodwa igazi lona laphalala, kodwa ngenxa yokuthi thina sikazivumi lezo zono sinjani i-judgment iyaqhubeka. Kokunye-ke ungazivuma izono uNkulunkulu akuthethelele, njengecase kaDavide. uNkulunkulu wamthethelela kodwa wamtshela ukuthi kodwa ini i-judgment yalokho okwenzile bathini uyakuxolela isono, kodwa ayiyeke i-effect yaleso sono osenzile. Uxolele yena kodwa kufana ukuthi ngabe kanjani but uyakuxolela, but still umntana wakhe angithi washona still, kodwa uNkulunkulu enjani emxolele yena as uDavide for isono sakhe noBathsheba. uNkulunkulu wamxolela for leso sono, kodwa
ingane still yashona, ingane yashona ngithi so nalokho futhi kuyenzeka depending kusemseniki kaNkuluNkulu, but ke igazi lika Jesu lisithethelela zonke izono uma sizivuma. Amen. Amen. Sibonga. Ini kukhona isono somuntu, isono sesizwe, Esomndeni, isono somndeni, esesibongo, esesibongo, ese-tribe. itribe angithi yini? Isizwe. Njengokuthi thina isibongo bani omiya, i-clan leyo, and then i-tribe amazizi, isizwe amaZulu. Ngicela ukulungisa nje izikhala kabuhlungu. Yini? Igesi. Ngiyamangala ukuthi why khala ngathi yaphela. So asicule unumber 4 no 5. Nakho ukuthula kwami Igazi lika Jesu lodwa, nakho ukulunga kwami. Igazi lika Jesu lodwa, igugu leli kimi lingenza ngibe mhlophe, umthombo wodwa wami. Igazi lika Jesu lodwa, ngingahlanzwa ngani na. Igazi lika Jesu lodwa, ngingasinda ngani na. Igazi lika Jesu lodwa, igugu leli kimi lingenza ngibe mhlophe, umthombo wodwa wami. Igazi lika Jesu lodwa.